Morning to each and everyone. This is your Kuya Dandan for La Ilocano News. At datayo ito'y Barangay Puruganan, itatang aldaw as the culminating activity. Idikalman apo, they conducted a cleaning activity iti Puruganan because of the spiking up and rising of dengue cases. So ngayon we are just so opportune to have the father of this barangay in the person of PB Mateo. Hello. Hello, sir. Hello, Apo Kapitan. Good morning. Good morning, sir. Kumusta ti Barangay Puruganan when it comes to COVID cases? Mano wano adda ka di cases tayo itata? Kasi na po dyan, sir, may palastog ko nga ibaga, nga da kami lang kadagupan ti inam na barangay dito poblasyon. Da kami lang ti awang kaso na, sir, may panggap dito COVID. Yes, and it is a manifestation nga talaga makikita dito idi ko. Pagawidan nak no makita nak ti alas 9 iti rabi ito. Tatalaga nga limlimitaran during the ECQ or the in-ECQ. Iti panagserek manipud pala idi last year, di ba? May kami pa dito idi last year, may pahitangan ni Apo Macho nga kastagat hanakayat nga sumrek iti COVID cases ito. May panggapit ki DJ dengue case Apo Kapitan, adda ka di may isa or duwa nga nag-positive ito? Kasi na po dyan, sir, wampay mo ti... Okay, di ka di preventive measure lang DJ nga inarami dali ti pinagdalos. Sa sino kadwa tayo di kalman nga nagdalos? Di kiti kaming ti PNP, di kiti LGBT, tapos di kiti kakapsat ti TUI, okay. di kiti motorcycle group nga daduma. Motorcycle group. So itata, Apo Kapitan, anati mapaspasamak ito'y ongoing iti barangay hall tayo. What are we going to do today? Actually, sir, dama-dama nga medical mission nga ingganwat mo't lang ti PNP dingras. Thank you kami ni Apo Hepe, idadalo ni Apo Hepe. Pinatganda, dedikid daw mi nga medical mission. Madamat ti patuloy kada adong abambanag dita, sir. Ay, okay. So, adapi panagitad, adati multimedia, adapi iti NGT Wellness Center headed by Doc Hani Tamayo. The iti recipients show are our beloved senior citizens. Kat mapantay ijayan kapitan kasi mangrugin iti circumcision, medical mission, ken basit lang a gift giving coming from Jade Romas. Ni Jade Romas kat patadar iti balay ni Manang Lourdes. Kapatang tayo ni Manang Lourdes, and she is very lucky to have one punong barangay like Sir Jerry nga talaga nga kaya na nga ipatungpal together with the PNP attached organizations. Thank you so much. This is your Kuya Dandan for La Ilocano News. Ituloy minto no madamdama, guys.